Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Muṱavha une wa shumiswa u fhaṱa u khou gwiwa nga nḓila yo kalulaho u bva milamboni u mona na ḽifhasi. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa u bva Nanyang Technological University kha ḽa Singapore. Vhatsedzulusi vha ri thaidzo i nga langiwa khwine arali mivhuso ya tevhela afho hune u gwiwa ha muṱavha ha khou vha hone na u kala uri hu gwiwa muṱavha mungafhani. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Reviews of Geophysics yo sengulusa ngudo dza maḓana mana fumi nthihi dzo gandiswaho u bva nga ṅwaha wa gidiḓa ṱahe fusumbe ina. Kha vhathu vhanzhi vhane vha vha na nḓowelo ya u nwa kofi ḓuvha na ḓuvha, kafeini i nga tsireledza mutakalo wa mbilu u fhira zwine vhathu vhanzhi vha humbula zwone. Ngudo ntswa u bva American Heart Association yo wana uri kafeini ya miḽigireme dza maḓana mana nga ḓuvha a i na khombo. Vhasedzulusi vha ri kafeini i nga fhungudza khombo ya vhulwadze ya mbilu na u oma lurumbu. Zwi tshe zwo ralo, vhasedzulusi vha ri zwinwiwa zwa u engedza fulufulu kana energy drinks zwi vhaisa mbilu nahone zwi nga ita uri hu vhe na u gonyela nṱha ha mutsiko wa malofha. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.